Мен дагы bir sırдуу сөз айтайын. Мечитте отуруп бейишке кирүүдөн базарда отуруп бейишке кирүү оңоюраак да. Аллаху акбар. Номер 1 содегер болосуң. Содегер дүкөнгө адам кирип келди, чуркаш керек. Кайсыны көрсөтөйүн? Кайсыны? Муну агы бар, көгү бар, сарысы бар, размери баары бар. Бул чындап эле кытайский, бирок турецкий дебейм, кытайский сапаты жакшы, өзүм кийип жүрөм муну. Сага доллар берсе дагы ала турган бол, ушундай содегер болсоң, элге пайдасы тийген содегер болосуң да. At-tujjaru yuhsharuna yawmal qiyamati fujjaran illa man ittaqa wa barra wa sadaqa. Ravahu Tirmizi. Sodegerler kıyamet günü günahkarların katarında tirilet. Vamtazul yevme eyyuhel mucrimun. Yasin suresinde var. Allah Teala ne deydi? Ayrılgıla, ajralgıla bugün günahkarlar. Tazalardan günahkarlar. Bugün maruz çok yaşap жүрөбүz общий. Бирок кыямат күнү Allah Teala bölөt. Vamtazul yevme eyyuhel mucrimun. Günahkarlar bugün sol tarafka bölüngülü. Oşol kezde sodegerler mucrimun, oşol günahkarlardan katarında tirilet. Sebebi öte köp payız debeyin, öte köp sandağı sodeger kalp aytууга аргасыз да, калп айтат. Чын. Атайын калп айтабы, же ошондой үйрөтүлөбү аларды билбейм да. Бул кытайский десе, жок, бул Пекинден чыккан бул. Пекин Кытайда эмеспи? Мисалды, жеке бирөөлөр канчага бересиз? Эми өзүнүн эле баасына берейин макул. 1000 сомго эле берейин. Баасы 400 сом, 500 сом. Калп айткандары үчүн. Кээ бир содегерлер таразадан алдаса, кээ бир содегерлер метрден алдаса, кээ бир содегерлер сапаттан алдаса, кээ бир содегерлер баадан алдаса, ошо алдамчылыкта бардыгы. Себеби содегер ойлойт, чынын айтсам мынча пайда калат. Кичине калп айтсам мынча пайда калат. Ошон үчүн содегерлер ат-тujjaru dedi. Содегерлер общий yuhsharuna жама сыйгасы. Чогултулат бардыгы, тирилтилип, кыямат күнү тирилтирилип, чогултулат бардыгы. Каяка? Fujjaran, günөөкөр болгон абалда. Калпычы. Алар күнөө кылып бирөөдү өлтүрбөйт. Содегер болгону калп айтат. İlla bir gana kaysıl sodegerler al katarda bolboyt. Man kaysıl sodeger ittaqa Allah'tan korksa ve barra жақшылык kılsa elge ve sadaka jana çınын aytsa. Sodegerler özü el en köp el sodegerlerin aldına varad. Meçitke kelse meçitke sanallı adımlar keledi. Cuma günü körök kelbesin. Mamleket mekemesiga dagı işi barlar barat. Bирок ар bir adam kayaka barat, sodegerdin janına barat. Nan satkan, may satkan, et satkan, un satkan, uşul sodeger kıskası pradavestin. Alar eldin kan tamırın basıp durgan elder. Kan tamırın karmap durgan. Bilet. Bunda kança akçası var, bunda kança akçası var. Ар bir adam nan jeş gerek, bir çay iç gerek, et jeş gerek. Sodegerlerge bardık adamlar barat. Alar bilet, kim muhtaç, kim kıynalıp жүрөт. Kaysıl sodeger Allah'tan korkup elge жақшылык kılsa. Kıynalıp жүрөt, kişine arzanırak bereyin, koşup bereyin, jardan bereyin. Jana çınын aytsa, bolgon baası şu özü satıp jatkanda öz baasını aytıp satуу şart emes. Seni kim majburladı? Kim tilinden tarttı men? Şunu 100 somga aldım ele sağa mene ziyanına olsa da 90 somga bereyin. Sen aytpa. Bu sekret firma olup kalsın sen. Mümkün sen bunu jasagansın, mümkün taup algansın, mümkün bir saga padarka bergen, mümkün bir zavoddan sen arzan algansın. Aytpa, kançaga algansın? Men kançaga algan ne kılasın? Sata turgan baam uşul. 1000 somga satam. Yo, çınını aytçı, özün kançaga aldın? Aytpayım. Aytpayım, bu.
Азыр эмнеге калп айтат? Seni alsın deydi da. Özün 500'ge algan makul 550'ge bereyim. Sen mi deysin? 50 so'm ele payda kalat ekan, makul alayın. Özü 200 so'm algan bunun üçün. Kebir so'dagerler aytat, kalp aytmasam bolboyt deydi. Bul adal nerse satkan so'dagerlerde aytып жатат bul. Aram nerse satkanlarda emes al. Aram nerse satkanlar al başka meselede. Alar bul katarda emes, alar başka kategoriyada. Bul adal ele nan, çay, material, stroy material, narkı berki satıp atkan ele so'dagerlerдің meselesi bu. Adal nerse satıp jatıp kalp aytsa. Berekesi dağı bolboyt da. Bereke bolboyt. Kalp aytkan so'dager bankrotқа uçuraydı. Payda, non. Özü payda kança oluş gerek ele? 10 есе. Kalp aytты bu? Non. Oşoğa çınçıl so'dager. Çınçıl so'dager günökörlөрдүн катарына кошулбайт. Çınçıl elge paydası тийген, жакшылык кылган, жана Аллахтан коркуп сода кылган адам, sen korkma mага эч ким келбейт деп. Senin taqdırına жазылган кардар сага келет. Sen чынын айтып сата бер. Niyet kıl men çınçıl so'dager bolam деп. Bazarda turup beyiş tabasın, bazarda. Meçitte emes, bazarda oturup, men dagı bir sırdı söz aytayın. Meçitte oturup beyişke kirүүдөн bazarda oturup beyişke kirүү oңоyраktı. Sebebi meçitte bari namaz okuy, sen de okuysun. Bari Kur'an okuy, sen de uğasın je jok degende. Meçitte jakşı amal jasa şop oңой. Bazarda çın ele süйлөп koy boldu. Çınын aytıp adal soda kıl boldu. Oşol tapkan tıyınыңа sen soğup alasın emnege? Sen çınlıkta aytkansın. Sebebi kardardın niyeti oşol. So'dager meni aldabasa kençi. Oşonu Allah so'dagerge din kılıp bergen. Kardardı aldaba. Sandan, sapattan, bağdan aldaba. Kıtayski mi? Kıtayski bunu. Kıtay'dın özüden çıkkan. Alasın mı? Al. Almasam, özü so'dager var go, bunday oroy bolboş gerek. Alsanız alыңыз, albasanız başka жерден караңыз жок. So'dager elдің kızmatçısı. Alыңыз mına bizdiki ушундай. Başka жерlerde dagы бар, карап көрүңүz. Men karap көрөйүн, вакытымды алдың дебей. Sen bazarda oturasın sen. Kelgen her bir adama көрсөтүп beriş gerek. Kapı olboş gerek. Bağısını surap ele ketse dagı 10 kişi surasa 11'incisi alar oşonu. Sen ofiste oturasın mısın? Ofis mes. Dükkanda oturgan adam çurkap жүрүш керек dayım. Ayka bu kança turat. Bul munça, munusu munça, bul munday dep süylöp, joğurap duruş gerek. So'dager adam. Hazır bazarlık so'dagerge barsan, kemir so'dagerler. Kine aksası koyup kalgan. Bu kança turat? Sen tiyakta turasın. O bayka bu kança turat? Kaysıl? Kança elem o? Ayakta bir ön çakırat. Ansı telefonda. Bilbeyim anı bilbeyim. Sizler qanday ofis bu? So'dager dükkanga adam kirip geldi, çurkaş gerek. Kaysını görseteyin, kaysını? Bunun ağı var, kökü var, sarısı var, razmeri barı var. Bu çında öyle Kıtayski bir okey, Türeski debeyim, Kıtayski sapatı jakşı, özüm kiyip жүрем buna. Misal, emi oşantip süylep jakşılap, men dagı bir karap keleyin dese, makul karap keliniz, eğer jaksa bizge kayra keliniz dep jakşı жылуу süylöş gerek so'dager. Ama albasanız usunca vakti getirip, senin ne başka cumuşun var bile sen? Nege magazin açtın anda? Taң kalasın oşondoy so'dagerlerden oroy muamele jasagan. De başka jerde arzanırak ken dese düşündürüp beriңiz. Alar mümkün arzanırak algandır, biz kımmatırak aldık. Oşoğu bağısı iki türlü bolat. Dep düşündürüş gerek. Arzanırak ken dese koldan tartıp alıp, anda oşaktan alыңыз barıp. Özü el muhtaç emes, so'dagerler muhtaç. Bazarga hech kim barbay koysa, so'dagerlerni bir-biriga satao. El köp. So'dager özün eldin kızmatçısı dep seziş gerek. Birөө kelip turup bağlarda surap çıkıp ketdi, kapı olboңuz. Çaçıp çıkıp ketdi. Bazar bu, soda uşunday. Özü kapı olboş gerek. So'dagerler. Cinden beş gerek. Oşonu okuş gerek. Men aytam so'dagerlerge trening ötkөрgöndө, janagындай sabaktar ötkörgöndö kanday bayıp ketүүnü үйрөтпөгүлө аларга. So'dager kanday soda kılууну үйрөнүш керек. Tili balday tattуу болуш керек. Оңуз мага жакпады. Туура бул кичине начарыраак. Мунусуну караңыз. Деп жылуу сүйлөңүз, жакшы сүйлөңүз клиентке. Акча берсе,
майдам жок эле. Майдалап таштабайсың бул жакта сен. Соодагерсиңби, кимсиң сен? 1000 сом берсең, майдам жок эле. Я Алла. Соодагер ишин мыкты жасаш керек. Майдалап сал, сен 5 сомдон, 10 сомдон, 100 сом, 200 сом, 500 сомду кылып туруп менен майдалап салган бул жака. Сага доллар берсе дагы ала турган бол. Ушундай соодагер болсоң, элге пайдасы тийген соодагер болосуң да. Анан бирөө буюмду кайра алып келди, жакпай калды. Макул, акчасын кайтарып беребиз. Керек болсо жазып дагы кой, сатылган буюм 3 күнгө чейин жакпаса кайтарып алып келип акчасын алабыз. Аллаху акбар. Номер 1 соодагер болосуң. Азыр жазылган, сатылган товар дүкөндөн чыктыңбы болду, не айтып кайтып албайм. Сатып алып эле кичине басып эми албай турган болдум. Жок, акча кассадан тапшырып ийдик, жок акча. Жок, мен азыр акчам жетпей калды. Ушуну кайтарып акчасын бериңиз. Жок. Коюп коюңуз, сатылса анан беребиз. Жок, соодагер элдин пайдасын ойлогон адам болуш керек. Элдин пайдасын, адамдардын пайдасын, өзүн пайдасын эмес. Ошого бүгүн соодагерлер байыбай атат. Неге? Толку өзүн эле ойлоп атат да. Аллахка бул жакпайт. Элди ойло. Анан соодагерге кээде келет бирөөлөр түтөтүп алып. 5 сом бериң, 10 сом бер. Тажатты ушулар эме. Берет экенсиң ошону, тажатты дебей, сөкпөй, жаман сүйлөбөй, Алла разылыгы үчүн бир нан алып жеңиз деп берип кой. Пайдалууну жагымдуу кылууну үйрөнүш керек. Орустарда бир сөз бар да, делайте полезное приятным дейт. Мисалы, сен бир досуңа бир буюм алдың. Ошол буюмду бир варианты. Мен досум ону иштетип кой. Алды дагы көңүлдөнбөй, бирок билдирбей, макул деп койду. Бу полезный, ага керек. Экинчи варианты. Досум, ушуну сага алдым эле атайын. Өзүмө да алдым, анан сага да бирди алдым. Жакшылыкка колдонуп кой, деп берсең, бул канчалык жагымдуу болот? Соодагерге суранып барсаң, жанын сурагандай капа болот да. Соода жок, анан силер да таң эртең келип алдыңар. Берип кой бир 10 сом. Аллах балелерден куткарат. Буларга бир берсең келе берет. Бере берсең да. Берешен бол сен. Анан азыр кыйналдым деген адамдарга ишенбей калганда бирөө келип туруп, соодагерлерге, эл соодагерге барат экен да, каяка барат? Түнү күнү 24 саат сен ачыксың. Анан келет экен, азыр түрмөдөн чыктым, курсагым ачка. Калп айтасыңар силер, уже тажаттыңар. Жок. Ва амма саила фала танхар. Суранып келген адамды сен эч качан бош кайтарба. Ишен, калп айтып атабы? Канчасыга алдандың, ушуга да алдана бер, эчтеке болбойт. Эчтеке курсагым ачка 3 күндөн бери тамак жей элекмин десе, тамак алып бер. Соодагерсиң сен. Ашканаң бар. Тамак берип кой. Айылга кете албай жаттым эле, кичине акча керек эле. Силер ушу мошенник. Жок. Толтура мошенникке алдангансың. Бул да ошо катардагы бир мошенник болсо, сооп болот, бирок жок. Бул мошенникпи бул? Ким болсо дагы сен чын ниетиңден ушул айылына жетип алсын деп туруп бер. Ал айылына жетип алат, же болбосо калп айтса сага сооп болот. Соодагерлер элге пайдам тийсин деп дүкөн ачыш керек. Ушул жерден мага пайда болсун деп дүкөн ачкан соодагер эч качан максатына жетпейт. Элге пайда болсун, элге. Кайсыл жерден дүкөн ача турган болсо караш керек. Кайсыл жерде эл көп, ушул жердеги адамдарга менин пайдам тийсин. Туз сатайын, суу сатайын, май сатайын, элге пайдам тийсин. Алыс айылдарга, шаардан эл бардыгы бир май үчүн шаарга, туз үчүн шаарга келбесин, мен алып барайын, элге кызмат кылайын деген ниетте алып барып айылда дүкөн ачып, ошол айылдагы адамдардын кызматын кылайын деген ниетте дүкөн ачкан соодагер, бул мына Алланын алдында жакшы соодагер да булчу. Сен сага ширеңке керек болсо, сен шаарга барышың керек эле да. Бирок дүкөндө турат ширеңке. Ошол арада бул дагы кичине пайдаланып алат. Ниет ошол болуш керек да. Мен ушул товарларды алып барайын, элдин акчасын чогултайын, бай болоюн деген ниетте алып барса,
андай иштеген. Байдагы болбойт, бүт элдер жаздырып качып кетет болду. Bir gün келет 4 тетрадь менен калат. Дүкөн боп-бош 4 тетрадь бар. Карызды бербейсиңби десе, качып кетип аттым эле, берем да дейт. Ниет ошол болчу да. Ошого ниет бай болоюн деген ниетте бизнес кылбаш керек. Менден элге пайда тийсин. Мен чынчыл соодагерлерден болоюн. Түшүндүрө алдымбы?